Pozdrav narode, ja sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam top 15 zanimljivih činjenica o manje poznatim mestima. Ovo su mesta, to jest države za koje sigurno niste toliko često čuli ili niste znali šta o njima možete da otkrijete ili saznate. Naravno, ova mesta kao i države su ona manja poznata u svetu, ali su itekako zanimljiva i neobična na neki svoj način. Pa da počnemo. Prva, Lihtenštajn je najveći proizvođač veštačkih zuba. Samo u 2010. godini Lihtenštajn je proizveo 60 miliona veštačkih vilica. Druga, porast nivoa mora je najveća pretnja Maldivima. S obzirom da su Maldivi na samo 2 metra nadmorske visine, situacija je prilično ozbiljna. U stvari, toliko je ozbiljna da je predsjednik Maldiva razmišljao da čitavu državu preseli u Australiju. Treća, postoji mesto u svetu koje se zove Niue i ima slobodan Wi-Fi kome može da pristupi svako. Jedno veliko bravo za Niue. Četvrta, Guam nema prirodni pesak, tako da su mu putevi napravljeni od korala i ulja. Peta, postoji zemlja na svetu koja ima sve 4 hemisfere. Mesto se zove Kiribati. Izgleda da se misli na ovo mesto kada se kaže biti na više mesta u isto vreme. Šesta, Kiribati je također prva zemlja koja je 1. januara ušla u novu godinu. Honolulu je među posljednjima. Sedma, Nauru, ostrvska zemlja u Mikroneziji, u Južnom Pacifiku. Nauru je svetski najmanja republika, koji pokriva samo 21 kvadratni kilometar, sa 9378 stanovnika, što je druga najmanja naseljena zemlja nakon Vatikana. Naseljavaju je Mikronežani i polinezijski narod. To je u isto vreme i najmanja i najdeblja zemlja na svetu. Osma, postoji zemlja koja se nalazi u pustinji i gdje je nedostatak vode toliko strašan da je flaširana voda prihvaćena oblik valute. Zemlja se zove Džibuti i njeno obeležje je jezero Asal, treća najniža tačka na zemlji. Deveta, Tonga je jedna od posljednjih apsolutnih monarhija na svetu. Deseta, postoje mesta na svetu kao što je Majote, gdje je ljubav kornjača toliko velika da građani odlaze da gledaju kako se pare. Postoje čak i konkretna uputstva kako biste mogli da pratite parenje, da ne biste slučajno uznemirili kornjače. 11. Mauricijus je zemlja sa najmanjim brojem konflikta, ikakvih. Između ostalih zemalja na toj listi su i Katar, Panama i Švajcarska. 12. Etiopija prati drugačiji kalendar. To znači da su oni u milenijum ušli tek 2007. godine. 13. Postoji ostrvo u federalnoj državi Mikroneziji koje koristi ogromno rezberno kamenje kao valutu. Kamenje koje se koristi kao način plaćanja izrađen je od krečnjaka. 14. Estonija je najmanja religiozna zemlja na svetu. U anketi iz 2008. godine samo 14% Estonijanaca odgovorilo je sa da na pitanje da li je religija važan deo vašeg života. I 15. Postoji više ovaca nego ljudi na Falklandskom ostrvu. Buna očigledno glavni proizvod za izvoz. I to bi bilo to što se tiče ovih 15 zanimljivih činjenica o manje poznatim mestima. Ako vam se svidao video, obavezno ostavite like i subscribe kako bi me podržali, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Tako da do tada, veliki pozdrav!